Abusia me no ka say big men a mo Ghana ha no mo to sa e sense medical be ka say ohene ba media e de expose bi e bae na wo say tim kakra a wo che say ye be che panin kese bi e wo Ghana ha no a ne nyina e fa dade lumba wo ne ho na ye pani bae na uti audio no so kwa akira wo che say maame bi ba na nsen ya ama maame na akose sani ticket a wo say ko back na abusia ye ba be wa mu ne yati emu nsem na team legal wise munya careful na mufuna daka eba abusia ensem bebre na ekoso ye dikai entie sa ensem we ewo decide Enric ye be chi ni pakese pa big fish ewo lumba asem we ho ensem ye akoso na nsen ya o ye be chi ni pakese bi pa ba it will shock Ghana for ye be chi na tum Odia, oza me make say me ma no kasa keke o. Pia, na ohine ba tiku tobo ya wodi o chotobo. Me say kasa. Na je enu nti na maame ni peto dwane no. Odia do mi ano me mo obi e. Me say ensem bia e koso no me mo obi e din. Me nka hwe. But we are giving them just 7 days. 1 week. We could have 7 days. They say 7 days. Was it Sunday take it or was Sunday? Oh, man, me count me more be a day. Me more clue say. So what is it? Yachini pakesi bi. Na and ya be about. I say, hey, what ba? Because I say, you see, asemo hunu. Ya nem penimfo kasa. Asemi wo ha. Ye de do. Enye de ne de kasa o. Branjan ya start lumba se asembe na me mebie ma no aka eya atro amen. Oh then legit akasa. Okay. It's a me catch say lumba same way ho. We didn't asem ayone. Ya eno ma papa etwagu se wo lion me kase kwa. Abusia eti the basic thing ese nyina yet free sankomo we mu ene say ye be che big man bi a wo yi ni pakase pa e wo Ghana hanom na bisa wo se eye hwan ena ensem no so sha se eboba ekoba ne ade nyina no eyi nipa mienu ena meme de mate omudin one yati okay Roman father dey say no nya big man ti mean classified enka big men now but recently enipa from day one ni din na mu a papa despite mesrem menka say wadi boni bi mesrem a da bi many evidence ne mo meche say enipa mate omudin a mo ye big men ewo ensem ni mu no one mate despite din wom but the despite aye no minim ahyamodi aba abeka ensem bebre e de fa ho ba yenim na sen ya yekote ye papa asie dum ketia de a chese ye wone ye papa asie dum ketia say won twe ne ho free asem ni mu enti big man na ye be kye no eye hwan ya asensebe abusua yenwura mu na yentiesa enkomo e o decide na abusua ene team legal wives video we ekoma mu se wo ko a pe bibi gina wachi pe bibi fa ho twe no se be ya e from aboni bi e ba ade kron betimi age no e de amount we team legal wives a mesero ni di do bo kwa so hwe video we be bi ti aposo kikan kwasasem e fa Akosua Serwaa ho ne PApash ho san obi obedi Akosua Serwaa echi no onto dada ka esi ho aso wo kan e ko wanum asema wo ka sa Akosua Serwaa gifra wona e ko wanum sai na brempo yi abrempo ye ni wi ye no mko ye ni stadium ho no e dada ka to no mdi besi ho no e na ya abrempo yi eni ene sa na abrempo yi wo kura wo gya no bo sie tutu no wo sai ye de be ya ma edi patiti be ne ba ayi nase molo fonum kogu ayi nase na molo fonum kogu lumba ayi nase molo di papa be ne be ayi nase do papa ka sai na yi Akosua Serwaa kuta frawa ya me be George bunyina ase bude munyina musora mo se bu kwa so de boyo hwi boti se bochi a edo be jan na keke bidi eda wugu papa shi ho fi eno kwani ni biasa ena gu Akosua Serwaa ho fi beta Akosua Serwaa ni ku be Germany no boy ho nyansa ka nua ba no anko Germany anko turufu anka nche de se Akosua be ma de oye sunye ni de etu ato ne so emembo aro utimi kaka kire no
oso sada ye no ene de abo na wie boy o se aye do wanum abejian kekan kwasase no mwasem setting legal wife Lumba wo Akosua Serwaa nsem bibisa question wo wo je sasa ne ba won ka bia fe na beka bi ne kan yi ni san wo wuye ekwa fasisi Lumba wo kuro ye si obi sada wo kuro mu hina na wo kuro ni brimpo bi o wusa ye se be Ghana afafise wo me bi ya kola be wo mampo ye wo me bi wo kuma se ase minti ni pani sam da se eye wo ye si Lumba ko de edini dwane friend ni dwane what bi da abeja bekeka jimisem woda wutin na sunye so ana se Akosua Serwaa agi flower na giye ne yo ya busu kwa no oji bese Akosua Serwaa wanka ni bidie betiti ama efisa wo a wo kan bota bo no ni ukru no bre no awon mu no a Lumba boni se ne ira bre no Lumba na ne ne kwa ofa so se ne ira bre woni nim o se ne yinti bi nyare boni da woni Akosua Serwaa bre no ho woni Lumba ta wa yare da Akosua Serwaa nsem Lumba wuye ene moni achachia moni chow moni achachia fe bebi ne muntimi nka ya musu obi kasa ene de obegia no bekeka nsehunu e opeso guni ho fi muntimi nguni ho fi da we nyame ba wo fi Israel we Hebrew woman de o kan de kokwikwiri wo se asa no obekasa wo bre ne de mo ahu aya mo nka ne bre o aya mo nka ne bre ne mo hu ne de aya mo nka Akosua Serwaa bre ya mo nkai ene mo hu ne de wai Ghana for ya mo nka Akosua Serwaa bre me ka kire mo ya mo kwa himfo kwa yema wari abusa to be honest to be honest woman akasa papa ye yina tamdi die ne na sefo efri wadim say asem na eha maame na ankasa na ninso afio asem maame na akasa o serious atem die pedi abusa bode ensem no ebi wa ha yento so e odesa na yentie sa enkomo yi acheze maami e dia bada wono de na koma kora yate Maame Akosua Serwaa mi sisu biem Maame Akosua Serwaa dadi Lumba yere Akosua Serwaa maami ebra wo free abrochire ko bru Ghana no me hwa doma no ma tudi na chi atitirufo wo mu dikete ade flower Akosua maami e wo airport wo no me hwa ni pa ku airport wo no a asamba ko penesi mitirim mi sisu biem asamba ko pese enesi mitirim asamba si mitirim ti ani yepa me say dadi Lumba wa ma bonten amesai Maame Akosua Serwaa tia ebra wo wuye e ka maami ko be ye dan mi siso maami enko be ye dan kani pa no ebe me no kunu ho kani pa no be ma na kunu ho obehye no ho akonfo aba asasi so maami no wabre mi siso bi Maame Akosua Serwaa wabre epanyifo kasem bi echia wo yonko ho a watwede ye wo se echia duam enso wada sa asamonto wasase so a da eda ni padi asambeto so no na behu say yes what boboni ewiasimu ebra wo bi di asamato so no wadofo nyina befiri wabra bom dia boni da no so no wono kura no onka bi ma wono kura ne beyi wama asama ye dia to usui wutinim onim sa asama nya no kura jenya menkwa na enim sa asam nya no kura na so nipa yiri ye ho ka me dofo antupo ase wo hoi ewie mankunimdie wana wado wo hotu awrade so no ade nyina di bo na ewie waye me shadoma di maami na chi a asama me saka ne sa nyame dom amin ekedade Lumba ma bontene amekasa ankrofo se me yira Akosua Serwaa poise me dofo Akosua Serwaa wo ba matisika aya ne ho ade me yira Akosua Serwaa onya sada Akosua wanya sada emfie du 10 years ana nipa di asemi eto maami so be na ni bisa asam nya no kuro na so atimi akata no kura so atena so ana nkrofo gu maami ani mase wo kuna ma bontina meka be na ba bontina ka ye eni na hin kura eno di free asasi so me dofo Maame Akosua Serwaa wa fam mi se so biem Maame Akosua Serwaa wa fam
Send your barber kwa dear. Abre and a mammy abre. Sha, so about what dear. Not obidia samato so. Bama winning a bobra. Bama will go through a kumamu. Ama wayasta. Will be a huno. I feel you could be actually near the Asamto was so I want to know. Wukuna Mabon Tene Amekada. Mrs. Subium and she Yanko. Why can you say to you, and that will be the Asambato sono, and I'll be who we are say. Mr. Maame Akosua Serwaa, Mrs. Subium, Yamedono. I could that the Lumba Mabon Tene. I'm a son, it's a quantity cigar. I can adopt Krabe Yinama. I can brother the Lumba we are no. I can put this mammy within you. Maame Akosua Serwaa to also the young water. I didn't wait in ye. So what be the Asamato son now who's what baby Asimo? So I be for Asamato was what made off for woman ya. So we did this Asamiano Credani Panic Kagumu. Not one our fellow woman in our shomu. No word here be made off for and then so we see for Maame Akosua Serwaa somewhere too hopeful. So I be the Asam Atosua shall do my bidding national. No one can suffer says when you plan a walk when you must know already remember one who never Piao already be do us mamma Piao me say me show mama on the some to Thomasua will be at one ready the channel will be at one me crowd the Asama to me so I'm ready the Canada as if we did talk for sir near a big catch also and Gasabia would not move and come to Subiara Sanya no kura na se nipa de ato so a yekom na so hu ntokwa ko a awurade ankubi ma na ntubu ase wo hoi ewie mankunimdie abusua ene maame de otim se oye prophet evangelist pa wonye mu bia de ane ne oye counselor was ohene nsem a o kan se de emotionally we so attached to the story na we say enye easy ba no kro maame no wa try papa nyu bia enyu bia ne betimi aye ti maame no de wayade na yenti abrante nso nsem a waka wa ne nyina eye nkomo ya yedididia Kofi diabolo na wo se Maame Akosua Serwaa ne ofa pokumu na wa ma omani atutu ogu omo nsem wa tam omo funu di akosie age bribe ahye ho no na wo se na omo na omo ede. How are you people fucking serious? This is mind fucking bugging. This is fucking mind bugging. Say the judiciary in Ghana no ehun Ghanaian so omo Jimmy to this level. Judiciary in Ghana no who Ghana for ne say omo Jimmy sa waji funu afiri omo nsem akosie wa ma omo ye na wie no wasa asori akotena wo say enen kamu kodi asem kamu kodi wonni na wo si asem wate afemo ko threatening lawyer kusi se mu boku na yire meboa ewa abira dadi LUMBA gina wa o ka kire mu se wonware waware oba bi no mantimi anka hwe ogina radio so sa abo oba bi din so waware mantimi anka hwe amese sa lawyer for we me manu asem ntofo mo me ka asem a ba bi ensuro duru bia manu asem be duru o ba bi ensuo eduru bia manu asem be duru o enipa bi odi nsuo gu ne hu dware bia manu asem bona ba boni sensuo amese se di ototorobon nsu nyankopon to suno wa buruchire ebo anopa bosuo wo Ghana mamu no me se mo sa lawyers we na makoso sa ase se di enam ko gina court a mo so obi ama no asemu ya mudi akire no asemu ya mudi akire ne asemu a muntimi ndin kosi da papa jama ya NDC ni na aban na wo so side check for aban NDC aban amu promote side checks mo ba Ghana mo betina akonwa so bia side checks nya power o Ghana mo betina akonwa so na side check enya vim ede ye de oye no last time mo ba akonwa so na side checks so mu na papa no ji fie wo islegon etinti mo nsa ye etototo hotel gesi tutu kwa America ye fia hwas nega mu nyina afa ho ye ana masa babiem mo de amamu no mo de musisi na ebu musisi na mo de nam na mo de ibu amamu no meboa musisi ana mo de ibu amamu side check for aban NDC for side check for aban abusia eti ene side check for aban ena etodwa abrante no ede na adwen ti woto aso ha a for lawyers da be na that LUMBA be contracting mo se mo me lawyers
Monfa bibi evidence che say that the Lumba contracting mo say monya ne lifetime lawyers, monya ne estate lawyers. A kromfo baba jama for. Na me nimse fa atini nkwa na e kromfo na sa akwa na no kogina akwa kasa ande oye kromfo ankasa, kromfo tatia mo ankasa. Moya mo kom onhwe mo shu bi a hyehyehye wo mo. E kom ani bre lawyers. Ana manya akwara ketu a wanko school da ana mu bune fa so saa mu manya ayi akwara ketu a wanko school on ne life and throw any blackmail no de namu ana mu bune fa so na makoji funu akosie akoye nkurasefo ayi akofa ade abututu akogina akọtọ ano se enne ye coin na ke betwen ye Maame Akosua Serwaa na yo mama na ko mo meye modai omom na wutiri so no wapampa so sama kwa mo 20 billion ye na wi tene kwa mo sa ma na monye dey na judge ne nka sesei okotu funu na ma omo ana se afedi odi injunction e beto so enkwa siasem se ye kire sei Ghana court he ene court pa mo sa frɛ ne kire se munye serious hey motimia ye nkwa siasem ya sa frɛ case no na mo se omo mra ma ye mo dey Kofi Diabolo na wo se Maame Akosua Serwaa ne ofa pokumu na wa ma omo ne yetutu ogu omo nsem wa tam omo funu di akosie age bribe ahye ho no na wo se ne omo mra ma ye dey. How are you people fucking serious? This is mind fucking bugging. This is fucking mind bugging. Say the judiciary in Ghana no ehun Ghanaians so omo jimmy to this level. Na makoji funu akosie maye nkwasie ye wi asa asori akogina court say na mo kwotwen ofa poku ne ye Maame Akosua Brimpoma so omo mra na nkomo me mo dey omo ma no maye wuni na wo se ene wa pampa so asiafo nkurasefo lawyers yesi eni atemba mo de mo ye no azan conflict of interest and ekoso Ghana judiciary hwemo because why papa jama ye NDC ni na aban na wo so side check for aban NDC aban mu promote side checks mo ba Ghana ba mo betina konwa so bia side checks nya power of Ghana mo betina konwa so na side check enya vim e de ye de wo ye no last time mo ba konwa so na side checks so mu na papa no de gifie wo Islegon etinti mo nsa ye etototo hotel gesi tutu kwa America ye fia hwas nega mu nyina afa ho ye ana masa ababiem mo de amamuo no mo de musisi na ebu musisi na mo de nam na mo de ibu amamuo no meboa musisi ana mo de ibu amamuo side check for aban NDC for side check for aban papa panyimu te se wo asi edu nkati atimi court na side ayi ase ko dinsemu ko kansemu ko twitwa ntoro ewa abra nipa no that the LUMBA na agina oka ase ne yire ne Akosua Serwaa abawe ye ntimi anko na nimu anko ka hwe na wo asi edu nkatia ayo kontwa se ayi tetia confirm long akujina o abusia enti odi emfansem ne ensia na some dey me say ano eden but all the same no wadwen kire ehun hia pa didi no bo kwa so eya like video no ema me na unya subscribe ya subscribe ne follow ya subscribe yan subscribe ne follow ya na bibia ntimi ya de enko ha GH report esabeshia